Hallelujah. Ngithuma ngifunda umbhalo phambi kwezolo ngifunda indaba la isikhathi la kwabakhona abantu benza konke ukungcola. Amen. I actually read indaba kaBalak. Amen. I read all the chapter, I think it's about 4 or 5 chapters from chapter 22 Numbers to chapter 26. Studying ukuthi lento kaBalak ithini into yakhe. I understood ukuthi iBhayibheli lithi uBalaki he was a seer and overseer, wayengumbonisi, engumprofeti, wayehlala ngasemfuleni. Yonke into wayenza wayeyizwa uNkulunkulu. So uBalak ngokwesaba wayeyinkosi yakwaMowabu. Eyinkosi yakwaMowabu ezwa ukuthi uIsrayeli uyeza, enazwile ukuthi uIsrayeli uyanqoba ezinye izizwe. Ngoba yena wayedlanzana elincane lesizwe, wayesaba ukuthi uIsrayeli uzofika take over isizwe sakwaMowabu. Wasekhumbula ukuthi Balaam ohlala ngasemfuleni ehlala enxusa njalo, wase aya kuye ayozama ukumthenga ngesiliva ukuthi alethe isiqalekiso ezweni lakwaIsrayeli ukuze lingasakwazi ukuthi linqobe isizwe sakwaMowabu. iBhayibheli lithi uBalaam wathi ngamphendula wathi mina ngenza lokho uNkulunkulu akwambulako kimi, angikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu angakwambulanga kimi. Angeke ngakhuluma isiqalekiso ezweni lakwaIsrayeli uNkulunkulu angakasho njalo. In other words, mina I only say what God says. Hallelujah. iBhayibheli lithi uBalaam wathazela uBalak, amen, ngoba wayethumele induna zakhe, wazichaza ukuthi no, hambani zangilandela, azange azilandele. Wathumela zesibili ukuthi iziyomtshela, azange azilandele. Ezesithathu wazela yena uBalak uqobo lakhe, amen, ukuthi abalandele, wathi ngizanilandela, amen. iBhayibheli lithi wathi asendleleni, ngoba remember uthi uBalaam, mina ngikhuluma only what God says I must say, and I prophesy what God has revealed to me. Into uNkulunkulu angabahambuli kimi angikhulumi. iBhayibheli lithi wathi mathi mabahambe kuyabalandela, uNkulunkulu wavela kuye wathi balandele manje. Wathi mabalandela, iBhayibheli lithi wathi asendleleni agibele idonki, iBhayibheli lithi kwavela ingelosi kaNkulunkulu iphethe inkemba. Ingelosi lena yabonwa yidonki. uBalaam yena zange ayibone ingelosi. Idonki lama la yaphezulu umthanga laphuma endleleni angena ehlathini idonki. uBalaam walishaya idonki ukuthi ibuyele endleleni. Idonki lazama labona umthangala ukuthi angiye la kungeke ngamagama ngeke ngisakwazi ukuqhubela kuya phambili. Uthi idonki noma seliye kulomthangala, uBalaam walishaya idonki. Idonki la qhubeka futhi la endaweni esqueezed ezawenza ukuthi noma ngabashaya vele lingawazi ukuqhubela kuya phambili. Lizama ukumvikela ngoba ngaboni. Idonki labona manje akusina ndawo, akusina la ngaya khona, lahlala phansi washaya kunjalo. uNkulunkulu wavula umlomo wedonki ukuthi ukhulume. Idonki lambuza lithi, Nkosi, ngake ngayenza nini into enjengalena mina? Uma ngabe ungakhumbula ngithembekile kuwe ngithuba nawe, so ngake ngayenza nini? Wayengazibuza ukuthi namhlanje ikwenzekeni. Uthi uBalaam nakuphendula ukuthi ngiyamangala vele ukuthi namhlanje why ustrike kanje. Uthi lalela, ngibona ingelosi lapha kwethu iphethe inkemba. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wavula uBalaam amehlo ukuthi abone ingelosi. Why uNkulunkulu athumele ingelosi? Why uNkulunkulu athe Balaam hamba? uNkulunkulu beyazama ukuchazela uBalaam ukuthi this is not your doing, it is my doing. Hallelujah. Nalo wesimangithe mina awazi ukuthi ulandele uBalak ukuthi ayokhokhela ukuthi uqalekise isizwe sabo Israyeli, bese uyakwenza lokho. Mina ngizokwenza ukuthi ungaphumeleli lokho. Hallelujah. iBhayibheli lithi maqhubeka futhi afika lapha kuBalak, iBhayibheli lithi uBalak uthena into uyamthenga imali. uBalaam wathi kuye, noma ngabe unganiyeza ukhosi bakho bonke, angeke mina ngavuma uqalekisa isizwe sakwaIsrayeli, ngoba uNkulunkulu akakasiqalekisi. Mina ngisiqalekisa njani? uNkulunkulu wasasiqalekisa na. Bazalwa nenzama ukuletha lana njengoba sikhuleka sinxusa ukuthi konke sikwenzako masikwenze ngoba uNkulunkulu akhuluma
ukhulumile nathi. Asingenzi into uNkulunkulu angayikhulumanga. Ngoba ngabe thina siwenza into uNkulunkulu angayikhulumanga sikwenze ngobuqili bethu, sikwenze ngokubakhanda likhuni kwethu, ngoba nilizwe likhuni elitshenge lethu. uNkulunkulu uzawuthumela ingolosi yokubhubhisa, abhubhise lento siyiyo. So let us be careful konke sikwenzako, masikwenzeni ngoba yena avumile ukuthi kwenzeke. Hallelujah. Ila manzwe engakhuthaza ngabazalwane sesikhuleka bese sinezela ngoba emsini ukuthi qale inkonzo ayile ukuthi masenzeni lokwinkosi esimisele ukuthi sikwenze. Lokho inkosi engakushongo asiyithulele. Hallelujah. uJehova nomusa anibusise singaphamba thina sonke sihlabelele bese sikhuleke bese sinyezele ukuthi siyathatha indawo. Hallelujah.